ni Ngoma ubu tuvugana bari muri stade ya Ngoma bakaba barimo bakora imyitozo y'uyu munsi kuko havuyemo match ya Rayon Sport n'ikipe ya Muhazi. Umukino urangiye ikipe ya Rayon Sport itsinze ikipe ya Muhazi ibitego 2-0. So Marine nayo rero ikaba yageze hano uyu munsi ije kwitegura ikipe ya Etoile de l'Est bazakina ku munsi w'ejo. Urabizi ko ikipe nyine igeze ku kibuga ikabanza igakora imyitozo y'umunsi. Bari kumwe rero n'abakinnyi bose urababona bambaye imyenda y'umuhondo ifitemo ibara ry'umukara hano mu gituza ku mupira ndetse n'ibara ry'umukara ku mpande z'amakabutura yabo bambaye. Urabona ko bari hano rero kuri stade ya Ngoma. Ngaba Marine FC ku munsi w'ejo baza kuba bahatana n'ikipe ya Etoile de l'Est. Ese Marine irashobora kuza kubikora ikaza guhagarika umuvuduko cyangwa se ikaza gusubiza burundu Etoile de l'Est